viņam. Называется короткое свидетельство. This is what is called У меня short борода testimony. вообще стала длинной уже. So my beard became longer. Спасибо, Лукас. Thank you, Lucas. Я хочу пригласить еще Эйнороса, тоже человек с большой бородой. I want to invite Enos here. He's also a man with a long beard. Мы с ним знакомы уже много лет. В 90-е годы у нас в Литве было пробуждение слова веры. I know him for a long time. In the 90s in Lithuania, we had a revival. It was caused because of word of faith. Yeah. И там я там уверовал. And I actually became a believer in that movement. В городе Каунасе. In the city of Kaunas. И там Эйнорос там уже год был. Или 2. Pagaid, man vajadzēja latviski tulkot, jā? И он был администратором этой patiesībā церкви. viņš tur bija, viņš jau gadu bija tajā visā ticības vārdu kustībā un jau gadu tur tajā Потом visā. наши пути разошлись. Pēc tam mēs tur iepazināmies, mūsu ceļi pēc tam И через лет šķīrās. 20, наверное. Un или pēc даже больше, 20 gadiem, varbūt vairāk, он стал большим бизнесменом. viņš kļuva par lielu uzņēmēju, Вырос большой, uzaudzēja lielu punci, благословение большое выросло. labi, lielu svētību. И мы встретились в одной церкви. Un mēs satikāmies kādā draudzē. И наша дружба Un возобновилась. mēs atjaunojām savu draudzību. И Эйнорос является секретарем нашего общества. Un Einārs ir mūsu biedrības sekretārs. Послушайте его историю. Paklausieties viņa liecību, viņa stāstu. Послушайте мудрость, Божью мудрость. Paklausieties Dieva gudrību. Похлопаем. Aplaudēsim. Здравствуйте все. Sveiciens visiem. Мне нравится быть среди мужчин. Man patīk būt starp vīriem. Когда мне были 4 года, Kad man bija 4 gadi, меня отвели первый раз в парикмахерскую. mani pirmo reizi aizved pie friziera. Дали в руку рубль Iedeva rubli rokās и сказали, иди постригись. un teica, ej un apgriez matus. Я подошел к Es парикмахершей, piegāju pie šī friziera. и она смотрит на меня, и Viņa uz это maniem skatās. смешно, что я такой маленький. Protams, прихожу. smieklīgi, es tāds maziņš. Говорит, как Saka, будем стричь? kā mēs griezīsim tev matus? Я говорю, мне мужскую стрижку. Es teicu, man vajag vīriešu griezumu. Вся парикмахерская захохотала, Protams, visi frizieri sāk smieties. пока меня садили на Kamēr кресло, mani sēdināja krēslā. на эти подлокотники, положили доску, Un, protams, uz tiem Jā, roku balstiem посадили- uzlika dēli. посадили на эту Uzlika доску. uz tā dēļa man uzsēdināja. Я думал про себя. Un es domāju par sevi. Почему они смеются? Kāpēc viņi smējās? Что я смешного Ko es сказал? tādu smieklīgi pateicu? Я мужчина, Es taču esmu vīrietis. мне нужна мужская Man ir стрижка. vajadzīga Strīška. vīra griezums. Я с раннего детства был рад, что я родился мальчиком. Un no mazas bērnības priecīgs. Es biju priecīgs, ka es piedzimu par puiku. Я все время радовался и радовался. Es visu laiku priecājos un Никак не мог priecājos. не нарадоваться, Un nevarēju что я apstāties не priecāties. девочкам. Ja, es biju priecīgs, ka es nepiedzimu par meiteni. Я рос атеистом, вырос Es, protams, атеистом, izaugu kā ateists. и про Бога ничего не знал. Par Dievu neko nezināju. Я знал про Иисуса, Es zināju par Jēzu, потому что Литва католический край. jo, protams, Lietuva Я tā ir tāda katoliska я zeme. знал, что его распяли, Es zinu, ka viņu piesita krustā, но в это не верил. bet pats tam neticēju. Когда в армию пошел, Un, kad es aizgāju militārā хотел dienestā, стать коммунистом, gribēju kļūt par komunistu. я думал, как будущему коммунисту надо прочитать немножко из Ленина Un чего-нибудь. domāju, kā topošajam komunistam man ir jāizlasa kaut kas no Ļeņina darbiem. Я почитал 10 минут. про Es него. palasīju 10 И minūtes. его как энциклопедия, все его труды там Jā, много книг. visus viņu varoņu darbus lasīju. 10 минут почитал, 10 minūtes es to lasu. понял, что он очень сильно не любит людей. Es saprotu, ka viņš ļoti spēcīgi nemīl cilvēkus. Bыстро его разлюбил. Ļoti ātri pārstājis 10 viņu minūt mīlēt. хватило. Man pietika 10 minūtes.
и перестал хотеть быть коммунистом. Un man pārgāja vēlēšanās kļūt par komunistu. В armии был такой случай. Armijā bija tāds gadījums. Меня переехала машина. Man pārbrauca pāri mašīna. Не так, чтобы полностью Nu, переехала. ne jau tā, ka pilnībā pārbrauc Но man я pāri. застрял под машиной. Es kā iesprūdu zem Vazikam. mašīnas, Zemo- zem vazika. Зимой сбил Ziemā viņš man notriec и толкал 10 метров. un примерно. turpināja man stumt 10 metru garumā. И вот после Distance. этого я остался жив, Un pēc tā es paliku dzīves, вылез, и izlīdu ārā. ни одной не было царапины, Nevienas skrambas man nebija, ссадины, синяка, vai kāda ziluma, vai kāda iespieduma, тем более перелома. un kur nu vēl kāda lūzuma, nebija nekā. И вот тогда я понял, что что-то такое, ну, есть, Tad что-то es sapratu, ir kaut сверхъестественное. kas vairāk. Что, я не понимал Es gan вообще. īsti nesapratu, kas tieši, Но я уже начал bet интересоваться, es что-то sāku есть interesēties. духовное. Kas ir tas garīgais? Мы с солдатами разговаривали Mēs про ar духовные karavīriem вещи. sākām par šo lietu runāt. Самые разные глупости. Visādas muļķības runājām. Вот. Но я как-то захотел очень сильно истину познать. Bet man gribējās iepazīt, ļoti spēcīgi gribēja iepazīt patiesību. Почему-то я думал, что истину Un es познать kāpēc es domāju, lai iepazītu patiesību. – это цель жизни. Tā ir dzīves jēga. И когда ты познаешь Un, ее, kad tu iepazīsti patiesību, можно умирать. Да, Ну, tu как-то vari я nomirt. про себя так думал. un es par sevi tā arī domāju. Потому что я смотрел на Jo людей, es skatījos uz cilvēkiem, старых людей. uz tādiem, nu jau padzīvojušiem И cilvēkiem, я понимал, что они не знают ничего больше, чем я знаю. un es saprotu, ka viņi nezina patiesībā neko vairāk par to, tam- ko es zinu. Хотя там мне было 16 лет. Kaut arī man bija 16 gadi. И думал, Это я не нормально. хочу таким же умереть. Es negribu nomirt tāds, kāds es esmu tagad. Не стоит жить 80 лет, Nav jēgas dzīvot 80 gadus, если истину не познал. ja tu neesi iepazinis patiesību. А думал, если я познаю, Bet es domāju, ja es iepazīšu я был patiesību, бы согласен умереть сразу. es būtu gatavs nomirt arī uzreiz. Ну и вот было такой, мой друг вернулся, там, я был студентом в то время, Un tajā laikā, es jau, kad biju students, мой друг вернулся из родительского дома. un mans draugs, viņš atgriezās no, Мы ездили. no bērnu patvērs, nē, bet kā sauc to vietu? Как студенты мы ездили к Bērnu родителям nama. по выходным. Jā, un mēs Ну, kā, там kā Одежду поменять, покушать. mēs, что-то. mēs devāmies, kā studenti, devāmies uz mājām, mainīt drēbes un atpakaļ. И вот один раз он вернулся, Un vienu dienu viņš atbrauc atpakaļ, прибежал ко мне весь таким горящим видом un viņš pie manis atskrien tāds ļoti dedzīgs skats. и сказал, Иисус живой. Un viņš saka, Jēzus ir dzīvs. И думаю, что-то с ним случилось. Es domāju, Видно. laikam ar viņu kaut Я kas ir понял, что noticis. с ним что-то Es случилось. sapratu, ar viņu kaut kas ir noticis. Ну и хотел узнать, что такое Un случилось. es mēģināju saprast, kas tad ar viņu noticis. Он говорит, я уверовал, Viņš saka, es noticēju. Иисус живет во мне. Jēzus tagad dzīvo manī, И я могу показать людей, un es varu parādīt cilvēkus, где ты то же самое можешь получить. un arī tu no viņiem vari saņemt to pašu. Я пошел в молодую церковь. Es aizgāju uz kādu jaunu В то draugu, время в Каунасе церковь Слово Вера было примерно 30 человек. un es atceros, ka tajā laikā Kaunijā draudze ticības vārds tur bija kādi 30 cilvēki. Потом она быстро выросла до Viņi ļoti 700. ātri 700? 700. 100, okay. Un tad viņi ļoti ātri izauga līdz 700 cilvēkiem. Все мне понравилось, проповедь, все Prot- понравилось, Man tur patika прославление. viss, Dieva vēsts, slavēšana, Но я немножко хотел еще убедиться. bet es gribēju vēl mazliet pārliecināties. И когда, наконец, там, после некоторых раздумий я все-таки принял Иисуса Христа, Bet tomēr pēc kādām pārdomām, kad es pieņēmu Jēzu Kristu, я сильно пережил Его присутствие. es ļoti spēcīgi sajūtu pārdzīvoju šo viņa klātbūtni. И я в своих мыслях, ну, мы знаем, как Бог разговаривает Un иногда. savās domās mēs našu zinām, kā мысли. Dievs ar mums komunicē. Ехал в троллейбусе, Es braucu trolejbusā, обратно в общежитие, где мы жили. atpakaļ uz to kopmīti, kur mēs dzīvojām, И я с Богом разговаривал. un es runāju ar Dievu tur tajā brīdī. Говорю, Бог, все, сейчас помирились? Dievs, vai mēs esam izlīdzinājušies ar tevi? Да, мир.
Jā, miers. Ты мне все простил? Vai tu man esi visu piedevis? Да, Jā, я все тебе es простил. tev visu esmu piedevis. И как-то я понял, что Un tad es sapratu, узнал, что Иисус истина. es tanī brīdī sapratu, ja es ir īsts, Про истину я думал так, ka viņš ir tā īstenība. Do Par этого. īstenību, par patiesību es domāju tā, что это где-то 2, 3, 4 странички ka tā ir kādas 2 vai 3 lapas puses. самого главного текста. Paša galvenā teksta 2-3 lapas Как puses. этот мир появился, Kā šī pasaule radās, кто я в этом мире, kas es tai pasaulē esmu, для чего я живу un kāpēc es dzīvoju, и что будет после смерти. un kas notiks pēc nāves. А тут я узнал, Bet te es uzzinu, что истина ka patiesība – это личность. tā ir persona. И это для меня очень был большой шок. Un priekš manis tas bija liels šoks. И познал истину, Atzīst patiesību. не узнал истину, Nepazinu patiesību, а познал истину. bet es atzinu patiesību. И потом еще идет этот разговор, Un turpinās šī saruna, и вдруг я un понимаю, pēkšņi es saprotu, что истина ka patiesība еще есть и жизнь вечная. ir, bez patiesības ir arī mūžīgā dzīvība. И моя голова взорвалась. Un mana galva, var teikt, uzsprāga. Вместо того, чтобы, познав истину, умереть, как я думал, Tā vietā, lai atzītu patiesību un tādu nomirt, оказывается, надо жить. patiesībā ir jādzīvo. И эта жизнь не закончится никогда. Bet šī dzīve nekad, jo šī dzīve jau nekad nebeigsies. Как-то вот Бог показал величие своего дара. Dievs parādīja šo savu lielo varenību, to dāvanu varenību. В чем наше спасение? Iekš kā mūsu glābšana atrodas. От тотальной погибели No pilnīgas pazušanas, в тотальное спасение. pilnīgā glābšanā. Спасение превозносит все наши мысли Un šī glābšana, tas ir pāri mūsu domām и наши ожидания. un mūsu ilgām. Когда я коротко, наверное... Нет, не коротко, я уже 10 минут разговариваю. Все говорят коротко, я тоже Visi так runā говорю. īsi, es arī runāšu īsi. Я очень быстро, через год веры, Es ļoti ātri, kādu gadu pēc tā brīža, kad noticēju, меня призвали служить церковь Слово Веры. mani aicināja kalpot draudzē ticības vārds. Администратором я был. Tur bija administrators, Тоже занимался организацией таких arī sargs un мероприятий. nodarbojos ar šādu pasākumu, līdzīgu pasākumu organizēšanu. Мы в Каунасе собирали в спортгале 4000 человек. Un mēs Kaunijā Sabrāņie takie spējām savākt uz sapulcēm 4000 cilvēku. Мне было 25 лет. Man bija 25 gadi tajā laikā. Самые старшие в этом пробуждении были лет под 30. Un paši, tie, kas bija tur vecākie tajā atmodas laikā, tie bija ap 30 gadiem. Много очень Божьей благодати было, Божьей силы. Ļoti daudz bija Dieva tādas žēlastības, Dieva spēka. Но когда я смотрю на себя из-за молодости, Bet, kad es skatos uz Во sevi, Христе. jaunības я kontekstā, думаю про наших братьев тоже, которые служили. un es arī domāju par tiem brāļiem, ar kuriem kopā mēs Мы kalpojām, не смогли это удержать и понять Mēs- вообще, насколько Бог mēs nespējām to noturēt un saprast, сильно cik дал свою ļoti, силу, свою благодать. kādu spēku un žēlstību Dievs parādīja tajā Но brīdī. все равно это пробуждение большой tik un плод, tā. большой плод принесло. Šī atmoda atnesa ļoti liels augļus. Я примерно служил 6 лет, Es apmēram kalpoju За 6 зарплату. gadus получал зарплату в церкви. un arī saņēmu atalgojumu draudzē. Потом как-то почувствовал, что, пути расходятся, мнения расходятся. Un tad es sapratu, ka šie ceļi, ka mūsu ceļi šķirās, И я ушел из церкви. un es aizgāju prom no draudzes. И жил так вот сам по себе. Dzīvoju tā pats par sevi, Потому что церковь была слишком, она, не то, что слишком, она была большая. un draudze bija tāda, viņa diezgan liela Я bija. привык к масштабам.
Un esmu pieredzis pie tādiem lieliem Ā. mērogiem, А другие церкви протестантские bet citas šīs protestantu в draudzes то время были маленькие. bija tāds ļoti И я maziņš. думал, ну, мне не стоит туда присоединяться. Un es domāju, man nav jēgas pievienoties tādām mazām draudzībām. Я жил так по себе, Es dzīvoju сам tā по pats себе. par sevi, Своим детям проповедовал, saviem bērniem sludināju, читал им Библию по lasīju viņiem вечерам. bībeli pa vakariem. И они выросли верующими людьми. Viņi pieauga un kļuva par ticīgiem У них cilvēkiem. есть свои свидетельства в Viņiem жизни. ir savas Бог liecības viņu делал dzīvēs. чудеса. Dievs ir darījis brīnums viņu dzīvēs. Но как-то я сам отошел. Bet es pats kaut kādā mērā tā kā mazliet pagāju nos. Я думал, что я верующий. Es domāju, tas es esmu ticīgs. Я любил читать, Es mīlēju lasīt, всегда молился. vienmēr lūdzu, Но мои молитвы были такими. bet manas lūkšanas bija sekojošas. Сделай то, сходи туда, Izdari to, aizej tur, спаси, izglāb, дай, iedod, успокой, dod благослови. mieru, svētību. И я сознательно боялся молитвой такой помолиться. Un es apzināti baidījos to lūkšanu tādu teikt. Что мне сделать? Ko man darīt? Что ты хочешь от меня? Ko tu Господи? gribi, lai es daru, Dievs? И вот в одно время Un vienā reizē я прочитал es izlasīju в Новом Завете, в jaunajā Откровении, derībā, atklāsmes grāmatā, как Иисус говорит kā Ладикийской Jēzus церкви, saka Laudeķijas draudzē. что ты думаешь, что ты богат, Tu domā, ka tu esi bagāts, у тебя все есть, ka tev ir viss, и не знаешь, bet tu что nezini, ты ногой, ka tu esi nabaks, бедный, jā, слепой. И всё akls, остальное. jā. Tu И nepazini. думал, ну вот, церковь докатилась. Es domāju, redz, do kā такого draudze уровня. līdz kādam kliņķim ir nogājusi. Ja? Как она могла Kā докатиться? viņa varēja tā līdz tādam stāvoklim nonākt? Подумал, плохо ей, плохо. Es domāju, jā, nu slikti, draudzē, И slikti. потом мысль такая, Es а domāju, что, если это про меня? vai Нет. tiešām šis ir par Ну, я mani? думаю, не может быть. Nē, про nevar меня. tā būt. Не-не-не-не, Tas nevar būt про par меня. mani. А если вдруг? Bet ja nu tomēr, И я тогда понимал, un tad es sapratu, надо взвесить. vajag izsvērt. И думал, что у меня есть? Есть познание Бога или нет? Es domāju, vai man ir Dieva atziņa vai nav? Чудеса видел. Brīnums redzēju. Были откровения от Бога. Bija arī kāds atklāsmes no Сны Dieva. от Бога. Sapņi no Dieva. Изгон демонов. Esmu piedalījies, esmu izdzīnis arī ļaunos Да, garus. присутствовал в изгнании Ņēmu бесов. dalību pie to, kā tiek izdzīti ļaunie gari. Видения были. Ir bijušas Были. vīzijas. Сильное видение. Spēcīgas vīzijas. Не-не-не, я не бедный. У Nē, меня nē, nē, есть es что-то neesmu есть. nabaks. Nē, man kaut kas tomēr ir. И потом другой вопрос. Un tad nākamais jautājums. А когда это было? Bet kā tas bija? Вчера ничего не было. Vakar nekā nebija. На прошлой неделе нет. не Pagājušajā было. nedēļā, arī nekā nebija. А в этом году нет. Bet šajā gadā arī nekā nebija. А в прошлом Bet pagājušajā gadā тоже нет. arī nē. А 10 лет назад? Pirms 10 gadiem. Ну, может быть, 10 лет назад. Nu, laikam 10 gadus atpakaļ varētu būt, ka bija. И меня осенило, Un что tad я man бедный, paņēma, что это ja, ka про es esmu меня. nabaks, ka tas ir par mani. И там Иисус говорит Tad, церкви, ja es saku draudzēji, я советую тебе es tev dodu padomu, купить у меня nopirkt no manis золото, чтобы разбогатеть, zeltu, lai kļūtu bagāts, одежду, чтобы одеться, drēbes, lai apģērbtos, и мазь для глаз, чтобы прозреть. un arī smēri acīm, lai tu varētu redzēt. Я никогда раньше не слышал проповедь, Es nekad nebiju dzirdējis tādu что что-то sprediķi, нужно у Бога покупать. ka no Dieva kaut kas ir jānopērk. Думал, все даром. Es taču domāju, ka viss ir bez А maksas. оказывается, спасение даром. Nu, taču glābšana ir bez Но maksas. одежда, золото, мазь Bet для глаз. drēbes, zelts un Это smēris. покупные вещи. Tas taču ir nopērkams lietas. Думаю, надо покупать. Es domāju, nu tad ir jāpērk. А чем платить? Bet ar ko lai maksā? Перевод на небо не сделаешь. Ja pārvest debesu valūtā, taču nevar. Бумажными деньгами золото не купишь. Un ar tādu papīru naudu jau zelta nenopirks. И думал, это что-то должно быть, что-то, что дорого мне.
Es domāju, tas ir kaut kas, kas man ir ļoti dārgs. И думал, что из такого дорогого я в себе я могу Богу предложить. Un es domāju, kas ir tas, kas man ir ļoti dārgs, ko es varētu piedāvāt Dievam. И чуть-чуть я посчитал Tad es nedaudz paskaitīju, и подумал, что я очень люблю утром поспать. un es domāju, jā, nu, man laikam ļoti Я patīk no спал rītiem всегда до pagulēt. последней секунды. Es vienmēr gulēju līdz pēdējai Потом sekundei. вставал без завтрака бегом в Un tad школу cēlos un bez brokastīm uz Ili darbu, uz ili skolu, или бегом на работу, чтобы vai не arī опоздать. skrējiens uz darbu. О, думаю, вот это можно предложить Богу. Es domāju, varbūt šo es varētu piedāvāt Dievam. Я решил на час раньше подниматься, чем моя жена. Es nolēmu, es celšos stundu ātrāk nekā man sieva. Она всегда была первым человеком в нашем доме, который Viņa вставал. vienmēr bija pirmā, kura piecēlās mūsu mājā. И решил на час раньше вставать. Un es nolēmu, nu tad es celšos stundu ātrāk nekā man sieva. Мы с женой спали в одной Mēs комнате, gulējām vienā istabā ar sievu, наши дети в другой. bērni citā istabā. Я ходил в ванную, чтобы закрыться, чтобы помолиться. Un es gāju uz vannas istabu, vēru durvis ciet, lai es varētu lūgt, pielūgt. Зашел в ванную первое утро Iegāju vannas istabā pirmo rītu. и думаю, надо молиться, Es domāju, nu tad tagad vajadzētu lūgt, но надо что-то сказать по-настоящему. bet nu kaut kas patiesi īsts ir jāpasaka. Молитва на иных языках здесь не поможет. Un runāt mēlēs te īsti nepalīdzēs. И думаю, надо что-то Богу сказать. Taču es domāju, nu bet kaut kas Dievam ir jāsaka. Думаю, скажу, что я люблю тебя. Es domāju, nu labi, teikšu, es tevi mīlu. Думаю, как я ему скажу, что я её люблю, если я 10 лет с ним вот таким образом не разговаривал. Es domāju, nu kā tad es viņam teikšu, ka es tevi mīlu, es 10 gadus ar tevi neesmu vispār tā kā komunicējis īsti. Надо сказать, что я по нему соскучился. Un tad man laikam jāsaka, ok, laikam es esmu pēc salgojies pēc tevis. И опять сразу понимаю, Atkal saprotu, 10 лет не скучал, 10 gadus tā kā nebija noskums. но сегодня Neilgojos. утром я Un соскучился. pēkšņi šorīt es esmu tā kā noilgojies. Нечего Богу сказать. Nu nav Dievam ko teikt. Божий муж читает Dieva Библию, vīrs, kurš lasa Bībeli, проповедует своим детям, sludina saviem bērniem, а Богу ничего по-настоящему сказать не bet может. Dievam neko pa īstam pateikt nevar. И я так простоял примерно полчаса. Un tā es nostāvu pusstundu, apmēram. Нечего сказать. Nu, nav ko teikt. До свидания. И Uz ушел. redzēšanos. Следующее утро я прихожу Nākošajā обратно. rītā atkal atgriežos tajā pašā Закрылся vietā. опять. Atkal vēru durvis ciet. Опять думаешь, что Domāju, nu, что такое сказать. ko tad, lai es tādu pasaku? Простоял полчаса, ничего не придумал. Un tad, nu, tā kā I atkal pat- pusstundu nostāvu, i- neko nevar И izdomāt. потом в голову пришла мысль. Un tad ienāca galvā doma, Я могу по-литовски сказать молитву «Отче наш». es taču varu lietuviešu valodā teikt, tēva reiz lūkšana. Я сказал эту молитву. Es saku šo lūkšanu. Думаю, может быть, что-то добавить. Varbūt, es domāju, varbūt kaut ko vēl no sevis pielikt. Я думаю, нечего добавить. Nu, nav jau ko pielikt. Опять до свидания. Atkal uz redzēšanos. Следующее утро опять я Nākošā туда. rītā atkal es turpat. Отче наш. Mūsu tēvs debesīs. И еще там. Тогда уже добавил. Спасибо Kaut ko jau большое. pieliku no Что sevis klāt. выслушал. Paldies. Jā. И так я начал ходить. Un tā es turpināju šādi iet. Я ходил месяц минимум. Vismaz mēnesis tā es turpināju. Не считал, но какое-то Neskaitīju, bet не короткое время. tas nebija īsts laika Месяц, может posms. быть, 2. Mēnesis, varbūt 2. И общение с Богом нарастало. Всё Un время нарастало. šīs attiecības ar Dievu viņas sāk pieaugt un pieaugt. И потом уже я заходил, Un tad es jau tā kā iegāju. и Бог меня ждал там, Dievs jau man tur gaidīja. и я только плакал. Un es tikai raudāju. Есть этот радиатор для полотенец. Ir tāds radiators, kurā žāvēt vieļus. Я утыкался в него Ja, es tā kā pret viņu atdūros, ja, и плакал. un raudāju. А потом уже утром, когда я пробуждался, Un tad nākamajā rītā, kad jau es tā kā cēlos, я только открывал Моdos. свои глаза, kad es atvēru savas acis, и Бог уже ждал меня. Dievs jau mani gaidīja. И с утра сразу мне
Un no rīta uzreiz man, когда еще не успел ничего подумать. pirms es paspēju vēl kaut kādas domas raisīt, Откровение. nāk atklāsme. Бог открывал тайны Dievs man своего сердца. atklāja savus sirds noslēpumus. Такие вещи, Tādas lietas, которых я никогда не слышал. kuras es nekad nebiju dzirdējis. И Бог показывал из Писания, Dievs man rādīja Kad no rakstiem, как доказательство. kā apliecinājumu. Есть такие вещи, Ir tādas lietas, которым даже, стесняюсь сказать другим людям. kuras man tā kā kauns un nērti teikt citiem Сказал cilvēkiem. только своей жене. Вот эти откровения. Un es pat savai sievai, ja, šīs atklāsmes. Так я вернулся к Богу, к Господу. Un tā es atgriezos atpakaļ pie Dieva. Начал ходить опять в церковь, Pie kunga atkal sāk apmeklēt draudzi, маленькую церковь Nelielu моих draudzīti. близких друзей. kur bija mani, kur apmeklēja И mani в эту tuvi draugi. церковь однажды пригласили Альгиса, Un uz to draudzi kādā reize uzaicināja Aļģis, нашего президента. mūsu prezidentu. И я увидел его, я думаю, после 24 лет Un es viņu перерыва. ieraudzīju pēc apmēram 24 gadu tādas pauzes. До этого я не встречал его. Līdz tam es ar viņu tā kā netikos. Один раз мельком встретились, но как-то Bet Бог Kaut kur в то vienā время brīdī tā ļoti kā-то īsti satikāmies, не bet соединил нас. nesavienoja Dievs mūs. Он приехал представить свой новый диск «Прославление». Un viņš atbrauc, lai iepazīstinātu ar savu jauno slavēšanas albumu. И спел пару песен. Un nodziedāja kādas pāris dziesmas. Бог очень сильно коснулся меня. Dievs man ļoti spēcīgi pieskārās. И настолько, что я Tik ļoti. здесь комок был. Хотел петь, но Tik думаю, ļoti, ka man šeit kamols, bet es gribēju dziedāt, bet зарыдаю громко очень сильно и ja, испорчу собрание. es domāju, ja es sākšu atvēršu mutes, ļoti skaļi sākšu raudāt un sabojāšu šo sapulci. Так мы встретились, и Un tā он mēs пригласил satikāmies, un viņš man uzaicināja в общество. šajā biedrībā. На следующей неделе был банкет. Nākošajā nedēļā bija tieši šis bankets. Альгис пригласил меня с Aļģis женой. man tur uzaicināja ar sievu. Мы поехали туда. Mēs uz turien devāmies. И мне понравилось очень прославление. Man ļoti iepatikās šī slavēšanas daļa, pielūgsmes daļa. Уверовало где-то 14-15 человек. Un tajā reizē, kad 14 vai 15 cilvēki atdeva savas dzīves Kristum, Братья молились за людей. brāļi viņi lūdza par cilvēkiem. Я опять видел очень большую силу Божью, Es atkal redzēju ļoti lielu Dieva spēku. как молодые годы, когда раньше Līdzīgi kā jaunībā, kad es to biju piedzīvojis. видел, как выходят демоны. Es redzēju, kā tiek izdzīti ļaunie gari. И я все взвешивал, Un to visu es atkal mēģināju izsvērt. что тут происходит, Kas te īsti notiek? присоединиться мне к ним Vai man pievienoties viņiem? или просто так поддерживать Vai vienkārši отношения. kaut kādā veidā atbalstīt? Я сидел, взвешивал в духе, как Un будто. atkal es sēdēju un izvērtēju to savā garā. И когда я сидел, Un tad, kad es sēdēju, не знаю, как я увидел, потому es что nezinu, kā es to ieraudzīju, bet глазами я видел помещение ar людей, acīm es redzēju kādu telpu, kurā ir cilvēki. но глазами сердца я Bet увидел, sirds что acīm es redzēju, рядом со мной Иисус стоит. ka man blakus stāv Jēzus. И такой, какой он ходил по Израилю, Tāds, kā viņš staigā Pras- Izrēlā. простой человек, Vienkārši cilvēks, которого приглашали помолиться за какого-нибудь больного, kuru aicināja lūgt par kādu и, no и slimajiem. он мог peškom идти 8 километров Un до Viņš varēja, места. viņš varēja mierīgi ar kājām iet 8 km. Я посмотрел на ноги, Es paskatījos uz kājām. босые ноги, Tas bija basas kājas. и эти сандалии кожаные такие, обмотанные через Un tādas zandalītes, ādas zandalas aptīts ap kāju pēdām. длинная эта туника, не знаю как. Ну, Jā, tāds arī šis garš tērps, tunika, ja, līdzīgi kaut kas. и я как будто поднимал глаза повыше, Es it kā tā kā ceļu acis augstāk. увидел мужские руки. Es ieraudzīju vīru rokas.
очень красивые мужские руки. Ļoti skaistas vīra rokas. Но ну, поднять глаз больше, выше я Bet pacelt, не смог. Я pacelt vēl боялся. acis augstāk, es neuzdrošinājos. Боялся. Es baidījos. И Бог показал Un мне, Dievs man parādīja, что Он с этими людьми ходит, ka viņš ar šiem cilvēkiem Un staigā, с ним через них свои дела делает. ka viņš caur šiem cilvēkiem dara savas И lietas. я понял, что я должен быть с ними Un es вместе. sapratu, man ir jābūt ar viņiem. Расскажу пару случаев еще. Es pastāstīšu vēl kādus Как pāris я, gadījumus. когда я начал уже общаться с парнями из ВЖБ, Tad, kad es sāku jau vairāk pavadīt laiku kopā ar brāļiem no šīs BMF kopienas, в один вечер мы Biedrības. имели собрание, mums bija kādu vakaru, kādu sapulci, и я одному брату un vienam brālim подарил свою куртку, es uzdāvināju savu jaku, которую я давно не носил, kuru es jau sen nebiju pats nesājis, которую я вырос через это no kuras место. es esmu vienkārši Очень izaudzis. хорошая куртка, Ļoti laba держал, jaka. думал, похудею, Es и domāju, nu, ja es опять ее буду nometīšu носить. svaru, tad varēšu viņu nesāt pats. Но все-таки потом подумал, надо дать тем, кто будет использовать. Es domāju, bet laikam jau tomēr jādod kādam, В kurš этой viņu var куртке tagad nesāt. много карманов таких. Un tajā jakā bija Хорошая daudz kurtka. tādu kabatu, un tur ir laba jaka. Я подарил ему, Es to uzdāvinu kādam еду cilvēkam. домой, Braucu mājās. он в одну сторону. Viņš uz vienu pusi, es uz Разъехались. otru pusi. Mēs Проехал через 10-15 минут. pēc 10-15 minūtēm Он звонит viņš мне, man zvana un говорит, спасибо тебе за деньги. paldies tev par naudiņu, viņš saka. Думал, какие деньги? Es domāju, kādu naudu tev? Я говорю, хорошо. Labi. Es saku, Но labi. сам думаю, какие деньги? Я не думаю, ложил Bet никаких es денег. domāju, bet es taču nekādu naudu neliku. Думаю, надо спросить, какие деньги. Es domāju, jāuzjautā, kas tā par naudu? Перезваниваю ему, говорю, Es viņam pārzvanu un saku, про klausies, какие ты деньги bet сейчас? par kādu naudu tad runā? Говорит, в куртке были деньги. Viņš saka, jā, bet tajā jakā bija nauda. Ну, рассказывай. Es saku, nu tad Он stāsti. говорит, я еду. Es saku, es braucu. Иисус говорит, Un Jēzus man saka, проверь в кармане, есть деньги. paskaties kabatā, tur ir nauda. Я проверил. Es pārbaudu kabats, Карманов много. kabatu ir daudz, Не нашел. neatradu. Ну, думаю, померещилось мне. Es domāju, laikam man Jeb- vienkārši izlikās. Еду дальше. Braucu tālāk, Опять слышу. atkal dzirdu. Не все карманы проверил. Ne visas kabatas tas pārbaudījis. Проверяю все карманы. Pārbaudu visas kabatas. Он проверил посерьезнее Un viņš tā bišķi nopietnāk pārbauda. и нашел там 100 лит. Viņš atrod tur 100 litus. И говорит, спасибо за эти Viņš литы. saka, paldies tev par šo naudu. Давно уже были евро. Daudz sen jau bija eiro, Эти литы, 100 лит лежали примерно 10 лет там. un tie 100 liti viņi tur gulēja tajā jakā kādus 10 gadus apmēram. Меня шарахнуло. Nu, man tas tā kā iedeva pa galvu. Думал, куда я попал. Es domāju, kuras es Что nokļuvu? это за люди? Kas tie pa cilvēkiem? Они знают, что у меня в куртке есть деньги, Viņi zina, ka man jakā ir nauda. а я не знаю. Es nezinu pats. Тот же самый брат Tas pats brālis. имел такой случай. Viņam bija tāds gadījums vēl. Жена получила, карточку банковскую, карточку. Viņa sieva saņēma bankas kredītkarti. И когда ты получаешь карточку, отдельным письмом получаешь пин-код. Un tad, kad tu saņem kartiņu bankā, tad ar atsevišķu vēstuli banka tev atsūta kartes PIN kodu. Она только начинала этой карточкой пользоваться. Un viņa Только начала. tikko sākusi ar šo karti lietot, И потеряла этот пин-код. bet pazaudēja šo PIN kodu. И мужу говорит, Un vīram saka, забыла. aizmirs. Не забыла и не могу нигде Es посмотреть. aizmirsu un nevaru atcerēties. Он говорит, надо у Бога спросить. Viņš saka, klausies, nu jālūdz Dievam. Он спросил у Бога, Viņš pajautā Dievam, получил этот код. saņem šo PIN И он kodu, подошел. un viņš reāli derēja. Еще один случай. Vēl viens stāsts. Были в Паланге, Bijām Palangā, купались в море. Он купался. peldamies jūrā, И у него было в кармане ключи от машины. viņam kabatā bija mašīnas atslēgas, И он эти ключи от машины потерял. un šīs mašīnas atslēgas viņš pazaudēja, В море потерял. viņš jūrā viņas pazaudēja.
И говорит со своей старшей дочери, Viņš saka sev vecākajai meitai. говорит, я в море потерял ключи. Viņš saka, es jūrā pazaudēju atslēgas. Выпал мне где-то ключ. Kaut kur izkrīt. Иди принеси. Ej man un atnes. Она побежала Viņa aizskrēja и вернулась сразу un uzreiz atskrēja с atpakaļ ключами. ar atslēgām. Говорит, только вошла в воду Viņš saka, tikko es iekāpu ūdenī, до сюда nu apmēram līdz šai vietai, и наступила на ключ. un uzkāpu uz atslēgas. Мы можем познать Писание. Mēs varam zināt rakstus. Мы должны познать Mums Писание. ir jāzina raksti, Но мы должны познавать и Духа Святого. bet mums ir jāpazīst svētais gars. Наша учеба Mūsu šī все mācība. время продолжается. Mēs turpinām mācīties. В чем я учусь у людей сообщества? Ko es mācos no šīm biedrības vīriem? Познание Духа Святого. Ir svētā gara pazīšana. Например, Piemēram, в Писании написано, что rakstos ir teikts, ka грех и что праведность. kas ir grēks un kas ir taisnība. Но не написано Bet nav rakstīts, эту девушку взять в жены ka tev šī meitene jāņem par savu Ilietu. sievu или другую. vai citu meiteni ņemt par sievu. Пойти на эту работу Iet šajā darba vietā или на другую. vai tajā darbā. Иисус прислал нам, Jēzus mums ir atsūtījis Svēto Duhu. svēto garu. и мы стараемся учиться друг у друга, Mēs cenšamies mācīties viens no otra. как Бог разговаривает, Kā Dievs runā, как Бог действует, kā Dievs rīkojās, чтобы ходить ближе с Ним, lai būtu ciešākā kontaktā ar viņu. и чтобы Он мог сильнее использовать нас. Un lai Dievs varētu mūs lietot vēl efektīvāk. Через Него приходит все. Caur viņu nāk viss. Познание Писания, Rakstu iepazīšana, сила, spēks, святость, svētums, исцеление. dziedināšana. Он все для нас. Viņš ir viss priekš mums. Аминь. Я закончил. Amen, es noslēdzu.